Lok Sabha Mikhal North East State Singi Apunba Seat Kun Mangagi Manungda NDA na kunitoy fangbangam gani Hemanta Biswa Sarama Pawasi ngasinong tilfong kiba kang laypaki mayra pause dagi lakwat sa vanay Ikuy-kuy da na pangthokadoriba taraga ni Pansuba Lok Sabha election da North East State Singi way na Apunba Seat Kun Mangalay diba sige manungda National Democratic Alliance NDA na sungsoy-soy da na Seat Kun ganitoy di yam na line na fangbangam gani hay na Assam gi Chief Minister Hemanta Biswa Sarama na phongdokre Wapamasi ngasi Assam da pangthokpa pawmisinga unaba mada Hemanta Biswa Sarama na makata na haikibade Lakadoriba taraga ni Pansuba Lok Sabha election asida NDA gi way na de thoy na aruba election na wayroy Sungsoy-soy da na any state singi Apunba Seat Kun mga asigi manungda Seat Kun ganitoy na traga kulumdoy di fanggane Ayak sumay pakto na NDA gi kulumdoy suba seat adu ay nakagani hay na phongdokhe anbayabade lakadoriba Lok Sabha Mikhal asigi way na BJP gi way na ahan batang kakimire poigadoriba singi list laukthokpada CM Hemanta Biswa Sarama su yaukibane Seat ani laiba Manipur da su Lok Sabha Mikhal asigidamak BJP gi way na kana-kanabu mire poina laukthorokadagi hay na miyam na khanaringay sairak asida Haujik Energy MP waydiba Education amasung External Affairs ki Union State Minister waydiba Dr. R.K. Ranjan Singh BJP Manipur Pradesh ki Sarda Devi amasung Rajya Sabha gi MP waydiba Maharaj Sanajau Balaisyembagi Mingsu panbada yauribane